Gas guys, Innova 2018 transmisi manual bensin. Yang berminat silakan, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel kita Hafiz Otomotif guys. Oke, kita hari ini review dulu Innova ya 2018 tipe G 2,0 cc ya, bensin ya, artinya 2018. Pajak hidup 2025 bulan 9 pajaknya ya. Murah meriah aja. Mobil bedeler mulus seperti baru. Yang berminat silakan telepon ke nomor HP kita 0821 86 0-nya 4 kali 21 atas nama Hafiz Otomotif ya. Kunci serap nah ya, udah dua. Nah, Innova tipe G 2018 kita buka harga 265 juta, nego di showroom. Mobil mulus, transmisi manual. Nah, tuh kilometernya. Ah, 106 kilometernya. Nah. Syarat 265 ya, nego 265 nego. Yang berminat silakan telepon ke nomor HP kita 0821 86 0-nya 4 kali 21 ya. Buruan guys, Innova 2018 tipe G bensin ya, transmisi manual. Kita buka harga 265 juta nego ya. Yang berminat silakan telepon ke nomor HP kita ya. Semoga videonya bermanfaat. Cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.